Kinongelam ke Neutrap Youth Council HYC kila persang borba baniadai ki patba na ka jinglute jo ka sorkar jela bat ka MEPDCL da ka batingyan jubor haki tengam bat ki pedot ki patba ki bat thangding electric consumers ban thiet tau smart meter hakador ka barem. Haduk menta ki engineer ke MEPDCL bat ki menteri ka sorkar jela kim pat not ban penti kena lau tau smart meter untre kam ne em. Hadirin berkinongelam juga HYC kila dap ya kendu ya menteri badai pet ya katanat boarding ubak Preston Tensong haka shitrik unailar ban pensyai ka dorjung smart meter kalong ka bamsyai. Haka arterik unailar ke HYC kala let ya kendu saya u director jangka MEPDCL ban yo jing syai halor kata ka dorjung smart meter. Habakaran sikilat pathai kubor u general secretary ke HYC ubak Roy Kupar Syndrome ulayat ho ubak u director jangka MEPDCL ula pensyai nalor ka dor jang uni smart meter ka software operation ka jinglut kan poi hadu nyau pu prak lur tengka ka bai maramot bat maintenance ya utau smart meter haki arsnam guarantee period ka sorkar ka diban siu syakata ka company arpu ark lur tengka haka bakut ya kani ka pisa en sa klong ni kipat ba ban siu syakata ka company nadu nengkong nakaliang jong kaseng kasi siyang ngipersya ya kani kajing pendat yo smart meter kat bompat pensyai tekat kum kajing tip kajong ngiru jing sya hakisnem ki beladap ngila dawa baki dei ban pentri kami new smart meter haki tu ki distribution circle ki ba bun bah kata ka mo ka aggregate current and technical loss ki ba mo ti kumbalong himenta kat kum kajing tip kajong ngi bun na kini ki smart meter ki bedan kami ki distribution circle ki bedan ko garus hakaba kata ka ECTC loss ka kahya bah tiya kabalong bamentahi lada ki pentrika ma kita ki district ki babun ha ka los jong kayu ngimdon kanu ka jang persya ndre lada ki pentrikam syuapat ban pentrikam ang niya po hasian Jantia Hills kidai ban pelong syai kumangila dawahi kidai ban pelong ya ka awareness program but ai baki pat ba hikin rai lakin pediang ni pediang yang kini ki smart meter namargi ong fi menta ka sorkar ka MECL ka ong ba ki pat ba la ni consumer kinomdon jinglot Rehadin ars nampat kan jayu. Lada jaba kini smart meter kithud manuban siu ya udor yang smart meter bertemai kabar ki hak ban siu ya ka ren bayde bat ki hak pendat GPRS ki hak pendat SIM card hadin kata ka arsna manuban siu kita gidi ki jingkeli ki balai si kum ki pat ba ngihap ban ya syai. Ti syua ban yo kata ka jing syai ka try ka MECL dan ka sorkar ka ban let ban pensyai ki pat ba bat ngi ya ka jing start jong ki pat ba la ki pediang ni kim pediang ya kini ki smart meter haki ying ki sem ki jongki